Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sezole sesishayile isikhathi mlaleli singena kulo hlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Ngingivelo kaSimelane lokubingelelako aphinza kwemukela kulolu hlelo. Ngihambe ngethwana ngihamba naye lapho umfundisi Dr. JV Mazibuko. Olase sawubona. Ngoni angibingelele wena Simelane. Ngibingelele nemlaleli ekhaya simemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sesikhona ehlelweni. Hey, yashisa evile liphelile. Ndzaba yetibongo. Tibuyaphi tibongo? Sevake ukuthi tisuka egameni noma sika ebitweni. Ngixoxana lamanye amajasta ngalapha ekseni uthi lesa kaSimelane nje sabuyaphi. Hayi asingene wena selamhla uqhamuka wedwana ngiqazi mhlambe kumbe khona lokulandzela ngibona uvala umnyango. Kunjalo Mnguni umuntu angaqala ngakucolisa kumlaleli lokuthi umuntu omtsala ngalobutsala ukhanza ukuthi ukudosa ngala kukudose nangala kulesi sikhathi uthi asengiphumule nje ngicimede ngithathe isithongwana uve go baba bathi angikhathele na kuyakufuna umuntu omtsala ke kumthethe lo kuqhamuke nje angakateleli kwase kuyamgijimisa kungako ke nami sengiqhamuka ngiyaloboda ngedvana kepha ke kude lokuphelile umdali nasiphe impilo nemuntu omtsala lithuba limvulekela sitawuba naye evikini lelitako sethemba ukuthi lemthwalo iyawuncipha kuyawubalishwa ke nawe uyawukhanza ukuthi sekumthatha kumgijimisa siphela leso sihloko siyawusibeka lapha ethala kuze bengelelo langa lokungushiso kwekuthi phela lemsebenzi Simelane nawe mlaleli ayifanani lapha ekubeni ngimengameli ngilavele kuyinkosolo yakhe nase bamfuna ke babe bese kuba lukhuni lokuthi angathi angikhona njani umuntu bese uyacabanga ke Simelane lokuthi kepha umlaleli ngumnikani kwase kuvuka ishwana nje lencane Simelane kunelivesi lapha encwadini yetingoma noma ke ivele ngalesi swati kuthiwa ingoma yetingoma Song of Songs kunemagama lengwathandzako la kule ngoma yetingoma lengifuna kuwasebenzisa sahluko sesibili waye wathi lomunye ayifundwa lencwadi amangala sayifundwa ngibani la kungoma yetingoma sahluko sesibili kunemagama ku verse number 15 lengwa nakako lengifuna kuwahlephula ngifuna kwedlula kiwo kukhona lapha ngifuna siye khona kodwa lamagama athi sibambeleni timpungunja letincane ngobe ngito letibhubhisa Steveni yebo Divini tethu letibahelako ngifuna kusebenzisa leli gama lesilithola lapha Simelane nawe mlaleli njengesinyathelo phecelezi ngesilumbi stepping stone to what I want to share ngifuna ukuveta nje lapha ngilandzelela igama lebunqane kuthiwa sibambeleni timbungunja letincane lokusho sithi khona letinguni nabe khona letincane wena kunene
lapha sinikele mnguni kokuthi kahle nakunaletincane njoba sowushito kwendeka khona letinkhulu kodwa nakulele nconze kiko leletinkhulu tisheshe tibonakale nangabe unabona oqhaka ungakhona kwethiya nawufuna kusebenzisa spam lesisemthethweni ungasebenzisa kutidubula letinkhulu kodwa leletincane akusito letibonakala ngekusheshsha akusito letibonakala masinyane tingena ngemnyelele nangasebenzisa anganyanyi umlaleli ekhaya ngoba ngalenyelanga ukuthi ukhuluma into lengiyo lomunye ukhanze ukuthi la lapha emekhona akakuva kahle now qalwa dindwala nje enhloko awuvami kwadi nekubona nakukhona lokubukako ngathuke mhlamba bona umqanza ngathi noma bayawadi nomqanza bogogo bebavama lemakhaya ukuthi bakhumule emaduku nako konke kubantwana kuhlale lapha enhloko yagogo kumthobe ke kufaqade ngilandzele igama lebunqane ukuthi into nayincane ayivami kunakeka kanzi ingena ngemnyelele ingaba ingodi lenkulu empilweni yakho ikulimate ngifuna guqula ke ngesilumbi bengathi flipping the coin ngithi nelikhaya simelane alivami kusinyiswa into letinkulu livama kusinyiswa into letincane letinto letincane atinakeki kanzi uma tingekho singakhanza indlu kufana nendlu nje yona lesitini na utawukhanza silanga phasi kuhamba emandi kungena emandi tigcina letisekelo setithambile sibona indlu seyisuka timfa sibona indlu seyiyo hawu njoba kuthi umoya kude tikhukhula kwente njani nginathi tinto letincane letingena ngemnyelele nempilo ke awumangala ukuthi isinyiswa into letincane ukhanze impilo seyichubekile imali ha ngimisimelane velilo sengabe kulesi sikhathi ungakhanza nemuntu enanigane nenje sakudlala nisinasenenda letinto letincane simelane ukhanze sethi tisimise impilo he kube lomnyakaza qoqa yathi nisagana sakudlala kodwa ngoba uthobonge nathi tinshwana letincane watisebenzisa tasethi guquka tiba yinsika yalelikhaya seliyaqhubeka likhaya liyathuthuka lembili nasingene esikolweni thina simelane uyawufuna indzawo bekungekho lama interview ikakhulukazi leqaleni bo phakamisa bekuthiwa nje maniqonzo uthi thwi bese uphakamisa lesandla usiqwabhelisa enhloko siyawushona ngale singabamba indlebe right so ukhulile okay sengiyona interview yakho le so uphasile so uyangena esikoleni so uyawufunza kubala kwethu ke nalabo crash bebangekho kufunza kubala safunza ngeMarch lapha ebaleni ngaphandle sibeke liche mina nje ngikhumbula ngiya ku0 sasivele nje 1 2 3 size sakhe silandzelo sidlale ngakho bese kufika ekubhaleni khona lapha phasi sasikitatwa kufunza kuthiwa ngema vowels bongamisa labongamisa lesaqala ngabo simelane sasifunza bongamisa lebehlukene ka munye longamisa kodwa hluke igaba lethi sihlanu
kuthiwa boba bebi bobu ngilethe lokho ke namhlelhlelweni dinto letincane kodwa lenkhanze ukuthi uma bantu labahleli ndzawonye njengemfati nendoda uma letinto letincane batinaka uyawukhanza ukuthi iyakheka lemphilo yelikhaya kube nemfudumalo simelane kube nebumnanzi kuleli khaya kube nekuthokota kuleli khaya kube nekujabulelana kuleli khaya kube nekujabula kuleli khaya kube nekuhlonipha kuleli khaya kube nekuhloniphana kuleli khaya ngoba kuhlonipha nekuhloniphana kwanza wonye kodwa akufanani ngoba nawukhuluma ngekuhlonipha kuvama ukuthi kube ngile one way kuye ngahlanye kanti nasenihloniphana seningene empambosini yekwendana lokwenda ke impilo ibe mnandi simelana lapha nangabe kunganhlanye usho sikambe ngawe uyezelela yini lomunye noma mhlawumbe umbukela phansi lomunye singakafiki kulembambosi yekwendana ukuhloniphana simelane kunengi lokufaka sandla lokuthi ibheke nganhlanye kuphela kulesi sikhathi kuba ngikona lokuthi lomunye umuntu ukhulile kodwa akakakhuliswa nakanzile akafundziseki ngoba nangabe afundisekile nangabe akhulisiwe utawukwati ukuthi phase emthundu welanga sinongo setinyongo empilweni kuhloniphana lapha niphila khona ngoba lokuhloniphana simelane niyahloniphana nje khona apha emsebentini kube mnanzi ngoba ningaba ngemajaha nonke kodwa kunetigaba niyahloniphana ebusinessini nje ngoba lona ngumsebenzi lomunye niyahloniphana ebusinessini ikakhulu kathi ke ekhaya lento yokuhloniphana iphinze ibe nemthelela noma ibe nemphumela wekuthi nalaba labanibukako lekubantwana benu bafunze impilo inje impilo iphathwa kanje angene ke kulamagama lamanqane noma mhlawumbe singaqhubeki kwela uSinkulunkulu thanza makhelwane wakho njengoba uthi thanza wena ungakaqali ukuthanza makhelwane ufuna iqale la kuwe lento nalokuhloni uqale ngokuthi ihlonipha wena uthini kuloko liqiniso lelo mnguni uma nabuthi lengisa njengeligaba lakhe yeye ngoba lo takuhlonipha sivama kusho njalo bese ungathi sesiya motivator kanti sisuke sikhumbuta umuntu ukuthi akabe ngiloqabanga kahle ngaye ngilobuka kahle ngaye ngoba imvamsa yesikhathi ungathi abantu bakwetselela utetselela wena bathatha lo kuveta la kubo bakwende la kuwe ngoba bakuthatha la kuwe bese uthi hey bangedzilela bangihlonipha kanzi nguwe lo longakade ihloniphi kodwa wathi phatha ndlela athi imvamsa yebantu simelane bakuphatha ngalendlela wena lotiphatha ngayo kube kodwa ukuthi kube nekuphondla la kodwa imvamsa nawutilengisa nje uthi hudula nabo abanakuthatha serious empilweni sehlelweni mlaleli impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo kunemagama ke sengikhulume ngababebi laba lapha kunaba ba ekhaya umele ukuthi sibantu labababatanako okay siyababatana uyababata wena nami uyangibabata lokubabata ke lokhu simelane kusho to affirm ngalesilumbi into lo yendako ngithi hawu kwaze kwaba kuhle lokho
hawu kwaze kwenteka kahle lokho maye yinhle lento lo yendako uyamafema lo muntu ubabata into lenhle lentiwa ngumuntu lohleti naye awusalalisi nje ngiko nje ngilawufike ukungene khona simelane ukuthi nangabe kukhamke umkakho ubuye esaluni usibone style lesihle nalesisha ungase nje sewenteni ke lanhloko uyabona hawu maye waze wachina kahle mkami maye waze waqoka kahle mkami uyamafema lo muntu maye waze wakwenda kahle lokho maye waze wapheka kahle maye waze waqheba kahle angaze aticelele lo muntu thawu Nangabe bakhona kuqela ushosa ungibonini kusingiqoke nangabe kungiloma nakungilomaka nakubabe wenda ngalokufanako na ungumaka lento leyo simelane yenda lo shokuye ngaphandle nakaludlambe endlini inkomo temlumbi kodwa nje nakangumuntu simelane iyancibilika inhlitiyo ilingisa bhatha lo sigadla lokhishwa efrijini ungambeka epanini kunemlilo la ngaphasi uyawohloka abe flat yini indaba kunekubabadana so bawa lokho ekhaya sithi into lebalekile kuvakala kunqane lo kanti kunemandla ekuphileni kwabantu na ungakwendi wena sebenta labanye yobe sekuba inkinga daleka ingodi lapho simelane abakangiboni lekhala ngisuka khona na uqhamuka nje oba mina bakuboni mina ngiyabona nje nawe lapha na ukuthi ushaya ikhati lenhle umuntu awukhanza athi make akasho nix uthi efika lapha emsebenzini bozibani bani lengeke ngibasho amagama but hey yazi yaba inhle ikhati yakho mnguni nawe uvana ungathi ungahamba la ngaphandle ufaka itandle emakhikini kodwa abakakuboni lekhaya kuyingodi lokho ngiko kuthiwa lapha sibambe lentimbu letincane tiqedza sifi tingodi simelane so asikufunzeni singamadoda nebafati kubabadana kunana ngumuntu nje mhlambe longangenelani ngidawubekisa nje nakunemicimbi kakhulu yona leyo kuthathana uva base kunabo timkhala kuze namhla sitawumphatha kanje lo mnyasa mina ngingenelani edinto tenu nangitholele ngikufunako kuhle kukulandzela lokho simelane na ungakakhodi kukulandzela kodwa ugqoke kahle ngoba sihle sikhala ngaphandle ukuthi yathi na ungangala matheme ungaqina unganamali kodwa nje kufuna nabakumemile ube presentable kwesibili kunabe babe be lapha umelela kubeketelelana waze wathi kubeketelelana sikuletha sithombe sekuthi kungendeka abe khona emaphutha ekuphileni kwenu nobabili ningumfati nendoda akuthi ke kwendeka liphutha simelane bese kuba khona lo dutshwako kube khona lo saboshelwa umthwalo lo sa kushada incingo kushayelwa bakubo kuthi sewende nje buyani nimlanze asenimkhulumise asenimiyale asekubenja nje lokhu kanye bese kushayelwa abangani kuthi sekumsukile seyimqalile lento kuyabeketelelwana into lebalekile lena ngoba uma kungete kwaba khona kubeketelelana simelane angeke akhe lamakhaya kwesibili ke lokho okay kwesithathu
ngathi noma sofuna kubuta la kubeketela bengithi kukhona indvo lokuthiwa liphutha bese kwakhona indvo yenhloso ulibona njani liphutha inhloso uyibona njani ngoba mhlawumbe ingqondo yasimye kwecala cha ngabo wasiliphutha kwesibili hayi ngeke kwesithathu seyinhloso le Simelane utangihumshela ngoba uyakwati kuhumusha kunanaku lokuthiwa pheceleti iattitude iattitude leligama la attitude sesilishito okwaningi ukuthi lisho indlela lothatha ngayo indlela lo buka ngayo bese uyenda lokwenda kwakho kusime ekutheneni uyithatha njani lento uyihumusha njani lento iyabonakala attitude yemuntu lo phezukwamasu okay lo wenda into ngenhloso ngilapho ke sikufuna bese nihlala phansi niyakhuluma kanti nakhona lephutheni lingenteka liphutha nihlale phansi nikhulume ngoba nifuna ku-establisha ukuthi kuyabonakala yini ukuthi sikhala lesi asivaleke lesikhala lesi ngoba lempilo isachubeka bese ke niya kuyolisa lokho ngetindledlana takhona bese kubana legama ke la bi kubika angathi noma sengibhayasini simelane nasengithi kuyawavama emadoda lokungabiki ekhaya nje uve ukuthi so nakahlango silunye ubona umuntu sowunyamalele akakabiki lokubika ke madoda athatha kwangathi sithi aqgqwaliswe emaform kwaze kwaqgqwaliswa emaform ekhaya alisaphile lokhaya seyinginga konke sesikubhala phansi uyabo kanti ngasiyakhuluma nje ngemlomo wena kunene emake ngisala lapha esitolo emake ngisaya emajaheni noma uye emajaheni ubusheshe ubuye ube nanangi lwamthatha ngoba nasohlala emajaheni siphelane ubese umdalela situnge lo mshile ngisala lapha kabane ebabe kunekwe kusinoko ukuthi uyabuya singaboni nje imoto ivu iyaphuma nayo isithela ngelithuli nangabe kunelithuli seyishaya skondiyela nangabe skondiyela ha uyaphi uyihle bonine kubuta make ubuta kubantwana uyaphi inyoko ebonine buta babe ubuta kubantwana kodwa lo muntu usuka la noma abantu bathi hawu akakutsheli uyabo lokho ke sekukhona sekuyitshala futhi khona umoya lesokufaka so nakungumfana nje kungaba lula kanti noma kwento bathi ko uyahamba nje ekhaya ungakabiki ngeke ukuthi awukhanza lo wakho umntwana angekho noma bowuhlele ukuthi utawendani ngoba bawuthatha la kuwe lo moya uyekungabiki noma ungumake noma ungubabe dinqake letinto lethi simelane kepha tiwabulele emakhaya asinawo siyabuya buta kulomhawu ubobheke ngakuphi ebabi bobheke ngakuphi ema hawu phela mina ngumtsala bese kufanele ngigcwalise ifomu yini ukuthi ngiyakuphi seyimoshakele leyo nkulumo leyo seyidala ukuthi kube khona emankungu la khaya imbungusha lencane imbungusha lencane simelane iyalimata likhaya bese ke bika namake nayabi wena kunene noma ngayo mhlawumbe nomunye athatha ukuthi indvo lencane sengidaze ngibika noma ngendlini lencane awu endlini lencane phela likhona la khaya mhlawumbe phela kukhona nayi lengale ngephandle lesigubhako impilo ithi kuze kuhambe kahle kodwa besibeva labadzala ngisaya ngephandle ngisaya ngephandle siyeva uqhamula umdzala usathi lo mnyasebenzele igama lolusho nje kuzathi ithuma bese ke kubana bo la kubo sikhuthata emakhaya ukuthi asibonge ngiyabonga mkami ngiyabonga babe noma usho lesibongo usho lesibongo kuya ngalokuthi nisebenzathi inini lekhaya ngoba emakhaya kafanani ngila but lelesikushoko akuvakale kubonga kwaze kwaba mnandi lokudla
ngiyabonga kanzi nababe naye angikusho kumfati wakhe angakusho akufanani nalokubabata kubabata uafema la kwendako but la ukwendela into lethi ukufaka stamp usicha kungiko number 1 kuyakujabulisa wena uyajabula ngalala kwendele kona so yakubabata uyakubonga ke lo so uyabonga futhi kulesi sikhathi kuyendeka ukhande silamanye emakhaya lo babe wafunza nje ekukhuleni kwakhe wakhula la kungeluswa khona so ke libhodo ushaya phumele ngale nasekalidumele so uphekile babe so hlala phansi wena njengamake fithi hawu kwapheka kudla kanti uyaphakelwa nini sekuya khinyeta lokho bo maye siyabonga babe kusiphekela maye siyabonga babe kusindela ukuthi udumisa ukhomba ukuthi ngalo lo wendelwe kona wena uyajabula ngalesento lesendelwe wena uyabonga asigcine ke mnguni sinika umlaleli ngabu kuyabudwa kunzima kubona emakhaya aphila ngekuhumushana hawu ngibone wenda kokuthi ngabe ngibona kahleni ukuthi kusho lokho ngibone kwendeka nakho ngabe kwendiwe nguwe yini kunemicimbi siyaya yini buda hawu soyangishiya wena unathi nyawo yini sekuyabutwana sekubuta lokhu losekurong lokho ngosingase indlela yekulwa indlela yemandla sithi ke mnguni asihlephune lokho ukuthi asibudane sitawwe kabe singakwenda nini kwekuthi singakwenda yini lokho sitawukwenda nini lokho sitawukwenda njani lokho kuyabutwana akubutwane kahle singabutani sesime ngetinyawo sikuqabanga sekungasekho tutane bese impilo seyiyajeka sekusuka umsindo ekhaya ususwa kwekuthi atendeki nathi tinto timbunje letincane leti aphelile emakhaya ohlokile ngenxa yetimbunje letincane leticetha sifini nayo ke mlaleli lesiteka kolomuhla ungayilobola nawe nathi inibungusha letincane leti nganakeke kanzi tingoti impilo ingagcina imunyu ekhaya uma ngabe mhlambe singadinaki nathi tinto letincane sizokucala kubabada wakhuluma ngokuthi kuyabekedelwa kuyabikwa kuyabongwa kuyabudwa awumane nje ucabanga kunamuzi la waka Groning uthi emnguni umfati wakho uye uthi uyamzama bese yena uya ngekujwayela ende ngathi umele ukwende lento lento yakho nakapheka wena ndvodza uwasha teacher athi uyabonga kepha bomela ukwende ngabe kubonga yini lokho kepha yena ngiyavuma aye lasho khona kepha ke mine kuba ngumsindo mangiye emajaheni usingathini welazi akusasiko kubonga lokho ukuthi bekumele ukwende lelo gama lelithi bekumele ukwende selirapa seliqisha lokho ukuthi hawu maye ngiyabonga and ukusho lokho simelane ngekweliciniso ungabonga lokho la Siswati kuneligama leSwati ngicabanga ukuthi ba umlalele ekhaya uyalati ligama lebahalatisa singahaladisani simelane nangabe uyabonga nje bonga sibili ungahaladisi umfati ungahaladisi indoda nase uqhamuka nalokuthi bekufanele sekuqisha lokho
Bese ke kuba kulendzaba ukuthi naka emajaheni uyala noma kuba ngumsindvo leyo kungendeka ijule mnguni ukhanze ukuthi lijaha lelidzala lithi le emajaheni kanza likhona so uyati lo make kuthi angathi uye emajaheni imbonje ekuphuma lakhaya le awufaka kusasa umlaleli oselanini siyakumela ngone ehlelweni sawubona baby bobu sanibona bafundisi bami studio sawubona babenkalana hayi ngiyaphila majana amadzala cha ngiyavusela kini kuwemnguni nakuye umoya la studio cha siyabonga kakhulu maye kungasita kungajabulisa futhi kuthi onke emakhaya ukhanze ukuthi leti nawo leti iswayi leti tiyakhona ukuthi kusebenze ngoba siyabona ukuthi emakhaya ethu dingawavanga kahle kakhulu ngicela kuva ke lokho ukuthi leti iswayi leti mnanzi nakangaka ngabe tiqala nini abantu abadala la emakhaya nakusaqala lobudlelwane from the onset noma mhlawumbe kungakhonakala yini ukhanze ukuthi umkapho sowamthatha nishintshe lesimo senishintsha nje nyalo mhlawumbe emva kokuthola lamaqiniso lamnanzi kangaka cha siyabonga kakhulu mwelase yathi le ndlela loyibeka ngayo ize inkumbuta lokwangisaphunza grade 1B thine besishaya ibhesi le ndlela lokubeka ngayo ukuthi nongocishile ngazi ukuthi emakhaya dingawaka ukuthi ngabe kungendiwa ilekhaya la ukhanza ukuthi laba ababili basafunzana lo abavele sebakwende banakhazi ku relationship lendlela lesikhathi ukhanze sebathethene kube naleti ngzinamba ke lokhanza siba khona kusengalungiseka yini mina ngikhathi ngashenga ukuthi i-communication kuyaye kube ngisona sikhiya lesikhulu la ebudlelwaneni ngiyabonga kakhulu bafundisa siyabonga kubabe Nkalanga welase siyabonga Simelane sibonge kubabe Nkalanga speak bathi laba bekufunza practice makes perfect ngamanye amagama uma uyinto uyenda uqina so uyendisisa ngicela kusingeda leso sisho ngasona lesilumbi ukuthi practice makes permanent usilento ihlala ikhona now ukwenda ongemalanga iqina ihlale ikhona nginaso ukwazi awufake asiqali ngoba sesisekhaya siqala le ngoba le kuthanzaneni kwethu kokuqala sesivele siqalela uhambo lo liyawusiphethisa mzukwana sehlukaniswa kufa ilanguage yalakhaya lulwimi lwalakhaya nje ungasibabata singani sakho lokuthi ungasibabata singani sakho ningakathathani Simelane angathi namuhla thine le ekuthanzeni kwefana singakakholwa nekukholwa sazama kutana emaphepperment yeah abawathi ke labalamhle nangabe likhiki lithe kube ngconywana kuye ngeke uma kwakho qhamuka bese ungeda ngemathofolax angwadwa noma sisekhona nesitory le naka kuphathele emathofolax ngoba emaphepperment abeva makusetshenziswa nguwe wendlela sithi uliphunga lemlomo lingamphathamisi but wena umphathele emathofolax kwesisikhathi bese uchamuka nema it's more nema choice assorted bonga lapho singani sakho nje nasikuthela angithina ngikhuluma ngingani namhla basekhona phela labagana nje kube lici noma bayakholwa noma bakholwa ngoba lethi nongodela ekhaya sekunaku laba si courtship wena kunene niyajola kodwa kusemthethweni so naka kwendela lokuhle umlingano wakho bonga so ke asisuqala nyalo asiqale khona le eqaleni nathi timbungusha letincane uthi ke Nkalanga uthi ke Nkalanga nangabe sesiyakufunza namuhla vele phela kufunza kwekuthi bese sivele siyaqala siyakuphila lokho lesisikhona siyakwenda lesikufunzile angimukele umlaleli uselanini luhlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona avivi nawe babe mazibu mandino la Nkosi yami nabazi siyabonga kubabe mazibuko kukahle futhi naloko ukuthi ukhuluma nathi sibaduna phinde akhulume nathi sibomali ngilekelela njeke nami kunako lokusho Nkalanga lokuthi kuqalwa nini ngekwakhona la siswatini
umuntu wakhiwa atala thina njena kwakuna holo nangabe wentinto noma uthola sipikile usimikisa kubabe babajabule noma ke uthola lukhunyana ulimikisa kumake holo kudayeta ke lokho ukuthi ekukhuleni kwakho kubonga into lemcoka kakhulu nalokukhulumisana ke nangabe khona la ngivani khona ukusho nje ukuthi kuqalisa kwakha umuntu kusemntwaneni aqala semncane akhiwa nguyise nemini ngiyabonga baba Mazibuko nawe Nguni siyabonga Mantini Walanga uthi ke nayo uyengeda uyananadela uteka yona Nhlabathi ekhaya bekukwala ushaya enqethe noma jekwa na ushaya inyoni ngesilingi thina besebenzisa tling bongayihli boyimixa kuyihlo athi yose uthi ungayosa kushuphulele enhloko Tsa wonke lo mdini sonke lesithupu le tinto leti njoba beka mabandla Nhlabathi utawubonga kunemagama latakhuluma lo mntomdzala kuze kungene emagama lathi kumba kusesikhathi mhlambe ushaye nje ushaye nenyoni lengudlwana noma inhlathi noma lituba bathi budotsa bukhulelo babona le tinto lo tendako lemsebenzi lo yendako njalo na uqhamuka ke abaholotela nomphethe inyanza etinguni nomphethe holo noma ngemanti ngelibhakede noma ngeludziwo umfaka umdlandla usaqhubeka entekayo awufake ngicela kumuyela umlalelo selenisa kumina ngone ehlelweni sawubona yebo mfundisi njani siyaphila babunjani wena yaphela kuma Samson ngamashoza yebo Thami yes ngicela kubonga nje kumfundisi kakhulu la kufundisa ngayo uyathi mina kuyangisebenza yebo ngithi isikhathi eside ngishadile but na 6 years uyathi kuba bete lokuwebhana ene kwakha le bond nebudlelwano uyathi nje ngithi ngesikhathi sekukhuluma sesiyathetha sesinjani lokumbonga lo mfakho uqhubeka umbonga umzumsana akapheke kahle konke nje umkhuthaza kwenza uqhubeka umtshele noma somthetho uyamthanza athi nje uyavuka ebusuku uthi amayedala umuhle so lo mfu uyambona uyakhuthazeka futhi uyatigaba ngawe so ngiyabonga nje mfundisi athi lena ukukhuluma nje cishe lokunenge mina ngihamba sekwako athi ngiyakubona kwakha kuthula awunamsindo futhi noma ungayapha ukhathazeke so uqhubeka mfundisi ngiyabonga kakhulu mfundisi siyabonga ke kumfowethu Thami usilwana Mngoni sanibonani mangabe ke ngicela kubabe kuya etinkonzweni angalele athi kulapho asikulapho siyengana khona angihlukumedeki yini mine iqhamuka engabe emtholweni lena welasi angathi ukuthi ngiva kahle nisimelana ukuthi ngumake lo ngumake lo uthi ucela kubabe kuya etinkonzweni asibabe awuyi ngoba lena niyoyengana niyokhohlisana niyawuhlebe emadvodza usangihlukumedeki yini singakefiki lokuthi uyahlukumedeka noma akahlukumedeki kungafuna ukuthi kube khona tinshwana letithide lesithilungisako kwecala kungaba ukuthi uqale nini kona lokuyesondweni ngoba ukhanda ukuthi uyaqala lokuyesondweni uqala nje sekunelimuvana lapho kuhwejwane khona kwangabi khona lapho atawuqolisa khona maye babe ngiyaxolisa Nkosi yami umuntu kumphunyukele nalapho mhlambe kungenteka athi yebabe umuntu uhambe wahamba wathola lithuba lokwemukela livangeli ngiyadibongela nje nokuthi ngibe la khaya asho nje into letinengi simelane letikhomba kuleyo ndoda ukuthi kunesicalo lesisha kunelipheji lelisha bese indoda iyabuka ke ukuthi kuya ngawe nemagama engehle atosike nakathi bane convention ithi ke lento zasohamba uyawukhanda ukuthi beselo athandaza kodwa
hey tento tiyaphikisa bese athi ke hey awuyi wena lapho ngoba angiboni mehluko ngilapho niyengana khona ungilolo ngikonjela khaya bakuyenga khona le Phela kumukela ngosingaze sidlanyile lesikhathi siyakumukela ngone ehlweni sawubona Yesikhaya yebo babembethe yithi abantu nabelungu bayazi mfowethu siyakumukela mbaba muva babemazibuko babemazibuko kumcoka kakhulu vele indaba yeku-appreciate nangabe nje ukuthi phela nibantu nisekhaya nakhele likhaya especially nje nangabe uyindoda kuye kujabulise lokuthi u-appreciate ngilomuntu lomtargetile nangabe wenta into lenhlelo obheke ukuthi ubonge ugcinisele yona uyujabule lokuthi ugciniswe ngilomuntu uvele losuku umbhekile usakugcinisa kunokuthi kube seyogciniswa ngabanye abantu nje igangeni kungezakali kahle kwesibili ke lokuthi ake sikufunze nathi lokuthi nje nangabe nowabe kuthiwa unemuntu wakho uqale phela na ubeke embili lokuhle la kwendako ubeke embili nje kubuka lokuhle kunekujaha kubuka lokubi silinse nje naku lekwentiwa uNkulunkulu kuSambulo chapter 2 and 3 lapho khona kubhalelwa ukuthi emabandla langi7 unekuthi uNkulunkulu nento ekuthi manje nginanaku ngani ukuthi sale ngipheseka phela lendlela kepha nje naku lengubona kwegcina ke ukuthi nangabe khona phela kubi bokubona kumuntu umsolela bona akuthi noma abe kuthiwa sewushintshile letento takhe lebubi bakhe soyenta lokuhle jinge ukuvete lokuthi siyakubona lokuhle kungathi nangabe kukubi kuveteke kepha ngabe sekunalokuhle phela sekunemehluko sekuyathuleka khona lokho kuye kungakhuthathi lokuthi kwenteke lokuhle ngoba kona awusakunalo yabo siyabonga babembethe ulingisa Thami naye uthi uneminyaka lembalwa kepha na ke lendvo lena loyikhuluma ngomwela sekuthi na uyenda kuba ngcono sifisa ukuthi ke kuchubeke ngoba phela ngalenye ilanga simo siyafika bese konke lokuhle lokho kwendeka kuyakhohlwa kana mlaleli asithi umfundisi uyingenise kanjena enzaba ukukhuluma ngetinto letincane letimcoka ekhaya lelakhile empilweni yelikhaya ufunzeke livesi incwadi ingoma etingoma lapha aqaphuna khona sahluko sesibili livesi ke ngilaka 15 lapho khona asilombhalisi bambeleni timbungusha letincane ngoba ngiyito letibhubhisa TV yebo TV tethu letibhayelako ubaleke tinhlavu la boba siba bebi bobu la kuqaleni kuloba siyababada lobe umele kubeketela bi kuthiwa uyabika bo uyabonga lapha kubu uyabuda ungathathi nje ukuthi hayi bekufanele buda utawuthola neniphendvulo ngicela ke kufunza nemleto lembili umfundisi sitobe sesiyagoqoda usike lona mina ngiyalibonga lo hlelo mina ke ngasitwa ngomthandazo ngaze ngathola lo mnye umfado so liqhamuka ngala esitekile lona ke uthi ke Mguni lishonile ngendima ema unspoken expectations akahluphi yini ekhaya lokunye ke ngicela umfundisi akhuthe elizinga lemanga kule midi ayabhidlida timbungusha letincane ulasa bese soyagoqotha siyabonga simelane sibonge nakumlaleli sitawubuya ngilethinye timbungushe lethi ngifuna sithi buyele nje lento emanga bese bathi kunalaluhlata nalamhlophe emanga nje ngemanga simelane umuntu angathi letinto nje obasithindile ecaleni dibukeka ngasincane kanti ngitona tingoti kanjani simelane uma letinto leti tingekho didala liqhekeko lamkhathini walabandla ababili labahleti inzawonye labathi bona bayathandzana kwadaleka liqhekeko kwemnguni kuvuleka sikhala sekungena yonke imikhuhlane leminye lo uyibona namuhla
umhlaba soyibabhada ukuthi ho nalona ngumkhuhlane ho nalona ngumkhuhlane kanzi le ndaba icale lapha kwangabi khona nathi tintho sadleka lesivini sithi ke ehleleni impilo elikhaya akube setukwendodza akube setukwemfathi kwenta siqiniseko sekuthi le tinto leti tiba khona mlaleli ngalawo lohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo selishazi libeka la kulomhla sikholwa ukuthi umdala avumile umsebenzi uyawumkhulula umfundisi Msibi babe LS sibe naye atoqedzelana indzaba la iqala evikini leliphelile lapho bekhunywa khona ngenzaba etibongo lamhlanje sibuka timbusha letincane tinto letincane letingenda impilo ibe munyu hlalo ngase kudliwe imali amlala ekhaya nangatinga kanakeke nangabe tingendiwa babe bibobu khumbule siyababada siyadumisa lokuhle lesikubonako siyabeketelelana empilweni siyabika ungamali nje uphumise kwemphefumulo longavalelisi sibonge lapho kufanele sibonge khona kuyabutwa nekubutha ngimvelo kaSimelane kwalomuhla sibusuku lobuhle uqhubeke ulalele wanga nomsado kuze kube ngilolitako inkosi ngigcinele wena sala kahle